Ni sambula binaka. Sakin da baki kutu kanene woni bena no mena sere. VitiFM Suru nambelo na veto koni binaka ne Total Energies service station fuel for more mileage. Pinakaturang kina marama sabi mama na vana kaloko. Nangaw na talaga kanda uso mo chukubi kanda ro Total Energies fuel for more mileage. Na yawon ni nondo pinanumi na sere na VTFM sur na belo man na pima mana pango anang kalakita pa na lima na kaloko na kabi. Viki mo ni na sema chukumay na VTFM Facebook Live kaya na VTFM YouTube channel. Scroll sa mga na comment sira. Gaya pula to nga may kina na yata ni Vanoy ko sarabyo chukumay kina. Patakin na lima na yata o ngandra pa meron na numi chukani na sere na kabi ni ko. Sambulo binaka na sasuko chukana job. O bondo chungor na minibus, o bondo chukana ng bus, na taxi, na lori ta mga iko bondo chukana na kabi ni ko. Mosali suki pala ni sa may tapa na takataka na kabi ni singa lotu levu ni ko. Katini ka diyo ni singa ni bulo tisemba. O sabak nini binaka na numay ngay li suki pala. Nimbula binaka talaga na wekanda may balangi. O ni sa ato chuku may vici. Na kaya na may marota ki chuka na singsudo na loma ni embakyango. Sama ko nini binaka sa kinta bagi kemuni chuko na ya uongo ni pena numi na sere. Kemuni kita sar na nonta o ni tumay balangi. O ni sa ato chuku may na nonta panua. Sa kinta bagi kemuni chuko na ya uongo ni pena numi na sere. VTFM Suru nambelo. Pina nita kinoni na may marota ka na kakana na bebe kani na singsudu na nonta pano sampala pano ngauna na nonta veta wa seitu yan nta may sutu tala pa bebe kani san tora kana marau Maka pwede pa nakatagi bali bebe kaya manina sa ngolo chuk may palang ni sa chukung koy bichi na kaya na may marota kaya na singsudu na lo mo na yung bakyong
Pinakanapungan ito muna ito na vitamani, balik ko royo tumundo kay Chetale, ni talano kay Viela. Hapo rusa mulu kalima na miniti, me lima na kaloko and VitiFM 92.2 FM. Aun na pambulo tu ani beke muni na sa suka chiko na job and ekab ni kuwa sa suka baka na pe mama na pango sa ngoli chiko kibale si wonto chiko na lomani lori minibus na taxi sa na bus sa na namu lori nga baka itaw kay may bale o sa lesu chiko kibale ni sa mo ita na takataka and nando tal na singi ni ko lotu lebu ne ke tini ka dioni singo sa baka nuni bina ka chukani ni na ya dombula na ilang ko gore kibale na ekab ni kuwa.
Wasanangon ni vakan romusinga VTFM sa voy rusong bulo meniti melli mana kloko ni urungo di wotinga vida na itukutuk ni bibolingo anangay ba kurita le chikono nonda vena numi enasere. Va kuriti ko naman na numi enasere na kami ni ko na VTFM Suru ng Belo and vito ko ni binaka ni Total Energies Fuel for More Mileage and na kami ni ko na puno da mga osya machu mekin be kami ni nan rebe ni lori na no machu ko nan lori ko rebe ta chungori ero be we kind binaka kay Total Energies Substation. Ano ba kung bulo sa to ni na Nuitaka Place way manggera mai tabi uni bulo binaka mita signa bulo binaka maramataw ko ni binaka chu ko na bukunin karabi ni tabi man na ene num bulo KBC sa na tete KBC mai tabi uni ene tikutik ngoro mana Nuitaka Place way manggera mai tabi uni mita signa abang nunu bina katalchunga kena po pala na signa rare to siya matalchunga may Switzerland and na ekabi ni ko ang bungili bucho na puno ka matakalali chiko na purupura may na sana may Switzerland sa pang bulo sarto anyway mita signa Nuitaka Place way manggera may tabi uni and na ekabi ni bulo bina katalga na maramatina pag nunu bina ka enan no mubali ni kuro nada pa sasang kachinguro may pakakabi o sabang nunu bina kachuka na ipakakabi ta pang awa sangkara chinguro now Anita kini na talita ka na po bali may pakakabi na kabinday.
Vongan ito morto no matasere na mokoso inindala inda na velo taga mangosa ne city veni lako sa voi tini ka vitu na miniti tini ka tolo miniti me lima na kaloko na lima talaga na kaloko sa nadava kina nonda rubena no me na sere na VitiFM Suru na belo na veto ko rin na total energy substation fill for more mileage au na mo mulo tanto nga vera na lobenda nimbula na ngone ni maro ta chukuna no ni serre ki chukuna puli na ngo ya so tala ngone sa serre ki pangono puli sa chuko te na we pale sanga ibo ka lebu ibo so tali chuko bena kako tala ni ibo ka lebu ibo so bena iko na kanga mono ta mono buke nana no mu serre ki chukuna puli buke nana na masian kana buke nana na kena sama kena pale tapera kena floor buke nana na kena pasangare ni pakai kabi so bi kemuni na ngone puli tungo ngone lewa oni sa form 4, form 5, form 6, form 7 oni sa kila tu na pakasangara na kakana pale oni sa kila bina kataltungan ng bulian na bi matanggal ito ni chi sa ring ngauno binaka ni seregi chungo na buli medengu tu mantaw na pakasangkay pale kuro sa ano muni ngauna na ngone na buke manta na pakasangka na masen kana na sabay suli pale na facing kita sa rin na muni maraw ta kachungo na muni seregi na buli na ngauno ko kasama roro wala kataltungan mabikan daro na singin soto. Say the little drummer boy. Kenny Rogers, K. and Murray. Pinaka turanga kila marama sa abo itheo na miniti me lima na kaloko na iwoti nga ni nonda pena numena sere na kabini kuwa na beto ko na ni total energy service station ni nanu mijugo ni kina na riba kete sara ni minibus o ni sama chuma na frequency na VitiFM 92.3
FM. Nimbula binakan rebe ni minibus ka titibu chuko na route ngo lautokan ba lautokan dom bula binakan rebe kete sar ni minibus may na route ya. And kabe binakan ni kuwa na rebe talaga ni minibus titibu chuko na route ngo Korbo no sorry route Korbo KBS suba no sorry dom bula binakan talaga na rebe ni minibus so ni titibu chuko na ngaw ni sala ni Ranandi may suba ki na western mana sa sabara ngolelus talamana korturang lebu suba na western route nimbula binakan reba kete sar ni minibus. Domono to nadangin indalaya to banggisa le suriki. Pinakasana dabay kaya nanonda we ready tiko na VitiFM Facebook live. Kalau nga trabarongo kinasarsara gay sheta ka na video ngo ni baka di mo binakan ni Samode.